documents like tapa vi pola bangke karena ini si text ka cuma 2016 first text bangke Lucas College town committee aphan तो दा Lucas College में वार्ड कौन से पुरीला 7 वार्ड नंबर 7 di nili ke supervisor lo ward number 5 6 and 7 ward number 1 pen 2 ke singing tipo hala English non higher secondary school lo bon that's our headmaster ang pen ward number 3 pen 4 ke bora ni amena chutini bu phola ta pen school teacher inge ward number 5 6 7 di hala so mota bang next soila ba alusu English ward ke thom pin su to bhane ward hini po bang next soila lata se tinita ward lang na non li do bonge bhara hem lake ward number 5 lo 5 6 7 ke ne andar Nili college bange ward number 7 last lo hendo la Nili sika che pono so homo bange ke ba media theno kaning je ke je bang kupilo na increase tena pusila so scheme ke deng salang li kaning je to first and foremost la so hormu bang ke Nili tuma college ke la boundary ke do ke 7 bigha me holana na la pena ka prek almost 15 61 bigha hisab leke kupilo boundary of putuwai pichita la chin pen la pillar cement pura pillar ki pitang sila sila ke banglen cruise yalam ta bangwe la te isilo aro hin bangke banglen cruise pusita one side le langdam banglen cruise pusita mane ke ekotha mane ke 2 foot mane ke adha bigha se na encroach chonai alang like sitha so scheme te 12 bigha la ke ponde ke so ko mo bangke te la ke bang phante alang like mutamu se la ke encroach telo aro la te aro isi objection mangke Nili tum college do mali si girls hostel do dila ta Pherangke government humoilo nili tum la college girls pen hala ka prep school tu padora pet nang po ama si tini bihane ko ne long le hala ta pondelo sita hala so hostel along bangke nili tum non ke damji phan permission chahangna chabi ra so bang reading situ da sila so hormu nili hin pen kala ga objection ta beta laki footno te laki footno e karon nili tum ka urban area hala so scheme ke urban scheme aro hi pen bangke lage nang litum ta chubuji nangi government of India di non party hisab jodi menanga la party tu mangala sekani ji Nili pan against ko tala ka nang litum party tumne chelang ko pusita lage government of India Modi government se ke pass scheme lage Congress government ke pass kali Modi government se lage ke pass lage central scheme la seno Ladakh bangte BJP government no lage Ladakh district administration to bang hala central government against hisab se ke dam lage karon that is meant for lage rural area wrong of rural mane wrong urban mane town Nili tum college ke town under sido inga hala so pukhuri kim ne ke wrong long se kim nangi alam ke lani chorna lage aka prek jodi alang litum issue salam te lage kapachu bai hisab se dam BJP ko la bangke dak bukuli jung pen tong resign aju Nili phan isi kagos nang le IS office pen la solama bangke resign ji bolam bang aju Nili phan ke IS office pen phone nang lo 615 aju 615 mang Nili phan phone nang lo o nang li against ki pa kagos do la se Nili polo WhatsApp long nang lu non punili rong dol hai ka do beta la se WhatsApp long nang lu non po ma alang li tu mangke ni phan la da khasu kagos nang e thon ke aju 89 ni ka receive ke 810 inke nyala documents camera ke don ke 811 di la se la so hormu bange unofficial la ke karon judi pini office pen bange pute la ke in between 10 am to 5 pm se banglang ji ar lai hormu ke hem nang thon thi ar so hormu ke aju ke nang thon thi aro as per rules ta aro so long ke aju ke damlong li di la ke police sule bang but after 6 ke la ke na interrogate long la so hormu bang ke asela ke asi mama ni mama thaji meme o son du inglu bang tok bang do IS office pen kagos insect dak po hala ke official kagos kali there is an unofficial document hala so kagos ke jara value ta ve aro si jodi ni reply pinai putala ke ba pine jodi ni je nei putala ke IS office pen Nili phan formally la da college long senang ji in between 10 am to 5 pm aro la so kagos ke lake laso value of it laso kagos pen ke Nili ako IS office panta Nili ako case speed dami lake threatening hisab kon Nili phan aju pinju usumar sena toilet di aro aju ke office ke as per government rules ta 5 baje aphilo te nangli tum employee phana phone kuri long le poson se 615 da Nili phan ha adak pane phone kuri lo aro hi pen ke judi Nili against non kagos non Nili mendo puta ni phan information ang pinang ne ke Laka sitha college sini college में सिचे देंगी क्या रसो हम लोग निपा information ang pinang ne tarme lake one side of lake threatening lo labang ke aro pini ke do sini ne amat Nili pai bang pulo
Langan aju an nange thon ke lage government rules kali karon ni pai mate government employee kali retire tanga jiding ulo ase rules kali lage nang phan one side bang ke kicheng bana ke thero lagi ase mo nang pran haita siksak dena pu karon dak bukulia long ni lagi do khep thom lo rodi nang ther tang patu we ka gospen pole ke fourth time lo ini li phana ther tang murder nang threatening lo na pang sam ji ni puta laga to olo no so kormo bang ke lage so issues long gola seta ni pai bang pulo nang pran hai ta siksak det polo nang na ne dam bom moi ta trak pe nang patong rok te ko son lo pu halai ban ni bang phanja je de lo di ni khaya so marai ta do mo hala to man target der na 1000 der na pula sinang sakuri si ono pa ni li pai sinang ipu ni li kali arno la so pukhuri bang ke alang li la ni li de dam joi phile a ie modhuram le themala pukhuri hutta lagani fridun thuno la bang ke ron la ke legal kali la so hormo bang karon nili homo se urban area chipon first 2016 a text la ke nili si ka juma town committee long la so pena phijuri non food pulote la ke tak town committee nang li kardak nang thang thai jima la sering ki ura lamma pipini social media la masalah kita exactly kuso hisap ma non molong bang long kapaklang ke haso hormo bang ke kali di nili ke hudri pule ke putun kali ba hutnon pule ke putun ta kali because hara so kaning je je nili ka right ta we di tamu thote since lake haso hormu bang ke nili college pe se related ma si rules si ke thano jotana je la dage hutun e pu ba that's because la amritsar over po scheme mang ke lake isi rural area scheme di ministry of rural development po government of india asi since la nili tuma college ke urban area long si kapuri la si hutun e po la alam ke lage 2016 la ni dedak bukulia town committee electoral roll ka selam haraso ward number 5 6 pen 7 ke supervisor ke nili la se haraso ki ba homoisi la nili tum college ma phane ward number 7 la ke nili se ke potlo even a text aita da bukulia apion pansi dak nili college principal long dam se haso moi text ni haso moi first 2016 a text ke nili sin ri hong ni pe se ta ka chujuma aro area ta kadu wele ke pon ta kali pu udali po ang parhani li college po anung la kiba anu college anu area ta pon pe la pen pura hidilang we area ta pon pe sunpura pen hidilang we area ta pon pe lake matola ni li college se che pon wo la udali pen hapua saidan ba ka pre ka bangai rural area ta na ni li college ni li college ke urban area lake la so harmo se la se ni ke un e polam that's because ni tum ke urban area inge hala soa scheme ke rural area aro ihi pena ko nanganing je o governing body kroikre nili siko oppose polne ki oppose pe lake muthote un e rules salam sike thando aro alam ke lake governing body kali nili le kroidun pu pusita la solong leke rural area ke chaman me ke lake urban scheme ke lake dela se nili le signature pidun pusita along leke it will be still an urban area lake urban along le ji lake asi so hormu pang ke lake un e lake so hormu ke technically ke la so lam choni de la si kaning ji dun he la tai son no are son no bangke e hala arong ni lan media long ke bang bang an bang we de ji policies ki son soni to ste friday ni me yong ho ni de an lang we facebook hai ta alo mo lang ko di ko ti amat se hala pine la yem bang muthuram lek the di la so lang li bangke e ku pilo ute press tumhan media tumhan ta hang ni le dong la mahada interview long ni pine ada karju alang li ke than buji je ne pen ang thin ge heng no puta wo ta lang li ka use lai se alang li kaning je halada la se mane ki kroi nili se ki kroi kri po hisap sal ta kalang li ka pang dak ta nili ba ki kroi kri so shoes pang aban we nili bangke la ke rural scheme nili to ma college ke urban de nili